ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakita yung kaden, dya impos ni Kapitan Edyo Facebook. Impos ni Kapitan? Anya day ta nga impos na. Sa anak mo't nga Facebook kasano ko mamakita. Beng, ipakita man ka ni Kumarik Atuyang. Ay, wen kagawad. At tuyaw na natuyang. Ha? Ay, agoray ka tao sarag tay antiparat tapno makita ka na imbag. Ayan na nga yung picture na. Basa laang ang dayto, inana. Anya day ta. Ay na, Beng, si Kanti mangibasa. Punta ni, nakapsot ti matak. Kunana dito'y Barangay Road Cementing, Nalpasan. Kanya nga iti kayat na sa wunday ta. Nalpas ka nun, ala semento ti kalsada tayaw. Ah, Iso anas kan laang agragsak tayo. Un ipabasam day ta kadagitinan tuma ka barangayan tayo. Wan, Beng. Wen akagawad. Kano iso tinak ichismis ita. ay agoray kayaw. Ah, ni man na natuyang tikas lasaan ka naragsak. Naawatam ka de, di palawag ka, maray. Kunak ano adda makitak a picture tinasiminto adalan. Ka-impost man ni Kapitan. Kasapulan pa'y ayat ti picture. Katwan na. Tapno makita tayo ma, no ayan day ta ibagbaga na anasiminto a kalsada. Ay, anya nga iti sungbat mo iti dayta kagawad ko anang. Ay, apay akas na pulang pa ti picture. Ni Kapitanan tinagi-post. Oh, nanatuyang. Anya ti makunam. Pampanunutek lang naman. No ayan di ibagbaga na anasiminto adalan. Nakapitpitak mulat na day to kalsada tayaw. Bunay mo tay. Lalayosin lang nga roon day ta kalsada. Nakapitpitak pa'y. Amom lang arudan na nagpitak day ta kalsada. Apa nagnakapay lang dita. Kahit sa dino ko matipagdangay. Kasano ako mamakaawid. Saan nakamag na dita kalsada. Oray siya nga raw. Napanagim matang itibugong dita tersina ni Malikwanang nagpitak mo lang na iti saka. Ay, yawan na talaga ti progreso na iti barangay tayo. Itay, aging gaita. Pitaklat na ti kalsada tayo. Iso nga rod amas daawak. No apay nga impose ni Kapitan Anasimintong to'y dalan tayaw. Nangipusan na. Nila mabay may day ta kapitan. Ijay pisbaw. Pero miya nagpitak, ipos na. Mas daawa nga raw. Namabay na mangipopos iti kasta. Nagpuskol ka ti rupa na. Apa, nagapamanan. Napan ka man siguro nakichismis niya. Madamdama, adnan tumanan mangireklamo kan ka, ng chismis mo. Unay kat ni Kapitanan aya. Agyaman ka kiti tadak amang ichismis kang ka. Ne, apay kumanas ka, nagyaman akin ka. Ay na Kapitan, impadamag ko di impose mo iti Facebook anasiminto adalan. Nabasang ba? Dahil nga impus ka. Katwan, in-like ko na Kapitan. Nag-comment pa yan akin, in-share ko pa yan, tapno ato ti makakita. Nagmayatan, no kasta. Oh, ungtan nakpailaan, Kapitan. Apay kung mga ungtan ka ngay. Manon, di nang ipabasaam. Ay na, adun Kapitan. O sige, iwaras mo pa'y. Adan to pa'y ipos mo. Iwaras mo tumanan Kita manday ta, Kapitan. Kunak tumat amaya to'y pan nakichismis ka. Uwan nga raw. Sa dino pa iti papanam. Kaya't ba, na ipaitulod ka, itilugan di barangay. Mabalain, Kapitan. Ay, sige, mga Rod. Mapanak ko maditadaya kahit. Paitulod ka. Saan ka madaragan? Tagastos ti barangay, ti gasolina. Intay, agpudno kakanya. Anya daytoy nagado a kwarta ang anak iti bulsam. Ne, apay may nalam dahi tabanang. Mangala ang kuma iti igatang ko iti bagas. Yung nagadumot daytoy nakabulsa. Kaya kwartak na kita.
Kwartam, pangalaam ko maiti kwarta. Manulaan man ti honorarium amaw-awat mo. Nakadagdag rin. Taapay ko makasaan. Pagpatarimaan taday na dito kusina. Anya. Saan ka di? Ang nabayagan nga ar-ara paapam. Tinapintas. Dalawa kusina. Katuan. Matong palitan. Lay tanga arapa mo. Banang dunggo. Kagawad ko na. Nakitam ka na. Jay pusko. Itipis mo. Jay ko na mapan nakasimento ti kalsada tayaw. Aglay kayo mo. Ay nakapitan, oray saan mo nga ibaga, talaga naglaykak. Ibagam na rin itipada makagawad. Ta aglay dapat. Wag kapitan, ibaga kadakwada. Nga, ada kontrabida. Kasi daw, ti kontrabida. Ni Marituyang, Tapay manan. ada mo't ibagbagana. Radya tao, naglay nga sumaaw. Sapay kumalit pa'y ba't nga raw? Saan napat dyan nga may pasiminto madalan? Bayamon radya tao. Tiamog, duwada ka ni Kabadong, amang kunkontra. Dua na lang ba't? Ado, di mamati, itinay nga impus ko. Nay, apay, nagkapuam ta kapipitak mo dagita sakam. Itaadaya na. Napan ko man inches ni strimpos ni Kapitan. Jay nasiminto adalan. Wan. Amom nana, nagadaw ti bimilib ka ni Kapitan. Di ka lang nagbain anapan lang ichismis itinayta. Kita man dagiti sakam, nakapitpitak. Pagbain ako kumangay. Katnosan mo't anasiminto jay dalan tayaw. Ayan na nga'y kumadji nasiminto adalan, Anya mo ni nanatuyangan. Addan to Kanon to, pay? Ay kat orayan tayo jay sumaruno ang post ni Kapitan. Apay, di mo pinanunod, aluklok kunda tayo ni Kapitan. Ay, saan mo titipan nagkunak na? Naglaing tupay ni Kapitan. Bilibak ka ni Kapitan Inteng. Nagagat talaga na siglat. Nay, day tansa mo tay agbunbunag itidarap kan siminta. Wan, at dan sa matagpapaaramid iti balay na dito Sa dino nga tati pangidiliberan da ka na kita. Nabunag dan, nagita kasapunan ng darat kan siminto, banang. Sumarang, nagiti agtarimaan di ta kusina. Ay sos. Madin sa dahito yung mapaspasamak Ni, kapay nga, ibagam amadi. Mayat ko naman ta. Pundon sa ti barangay na di mausar ditoy. Panunutang, magkwartata, banang. Kahit asino nga titangdanam nga agtrabaho? Nagititanong ko, nagaduda. Nalalay na gitang agtrabaho. Ay, limot marito. Ay, Maray! Marituyang, sa dino ti papanam? Ayan ni Marituyang. Apay, di mo nakita. Magmag na, ije kalsada. Awan ba't? Panan na ngayon. Nakita lang ang magmag na di ta kalsada. Lambang samad, ije po unti mangga. Asino ngay nga tate lumbangan na. Ay, sigurado ang may lambangan na dyan nakautangan na. Winan niya. Bayam nga rod nga aglemang kita. Marikwanan. Amom ka day no anya tinakitak di ta panaangan na Kapitan kan maribanang. Anya na itamaray? Nabunton adaran. Halo blacks kan simintaw. Nay, kapaya nagkatawa ka? Kasanaw, urela di makal da kita mulagat mau. Ipatarimaan da ka no, jay kusina da. Na, kalpasan nga impos ni Kapitan analpas na ana ipasiminto ti dalang tayo nga oray san mag. Agpatarimaan da iti kusina da. Wan, tamarmarban di balay da. Nangalan na ko mga iti kwarta da. Si kakit dimot mare.
Puro pa nagduadwa ti adda di ta panunot mo. Ada kwarta ni Kapitan. Ada mo kwarta ni Mari Banang. Ay, madia talaga ti sumsumrak dito'y panunot ko. Kalaat mait nga da kwartada. Kasta kamot kot. Hindi pa ikat adan pa nagduadwam ka ni Kapitan. Saan lasyak nagdudwa? Aduda? Awan tiya mo kasabaling agduadwa kasgan ka. Ningay mabadong ka. Katagpada kayo na. Na kayo lang mat ka ti kontrabida di ti kabildatan. Aduman ang tinangin chismisak ijaimpos ni Kapitan. Nay, madaman samat ti patarimaan tayo balay da Kapitan. Ay, isardeng mo pa'y man to'y tricycle. Anya? Isardeng mo pa'y kunak. Dito iba yung masang mana. Dito balay na kapitan. Tinagparaap. Kita laeng day ta ipapaaramid da Kapitan di ta balay da. Kusina da dayta. Tatarimanan. Dagiti tanaw. Bagman, Amaw. Ato ti mga ipagbagapondo ka ti barangay. Tinarama da dita. kaslawin ah. Jay kumakano pagparami. Sana tinusarda. Anya, sabay, inwaragawag kaw ni Jaimpos ni Kapitan. Abay nga mintinwaragawag mo na dahos. Ngay. May babawik pa nga raw. Awan mo tinarami da kalsada. May iya da nakita. Una niya. Nalpasan ko na Jaimpos na. Impos na lang ang alpasin. Angam kinapuno na. Awan mo tinarami da kalsada. Itulod na nga ruda ni Jabalay may. Marurudak man. Nanatuyang. Ay, saus! Nagpuskol mo tanda tapulbus mo. Ay, agpulpulbusa kayamat. Tapok day tanana. Punay matakin na puskol at tapok daytan. Nagluganak namin iti tricycle. Kat amom ka na niya tinakita. Anya tinakitam. Ipat patarimaan ni Kapitan di kusina da. Daytan nga rugag. Day sa kanumot pundo ti barangay tinusarda. Wala na. Nabatad nga imbulsa ni Kapitan ti pundo ti barangay. Nalaing lang nga agi-post. Awan mo ti pudno a proyekto na, ha? Agpatulungak man nga rugkan ka. Amo ka matulungan na ka. Depende no anya tulong ti kayat mo. Tulungan na amang ibabaway. Ija inchis-chismis ko apos ni Kapitan ija Facebook. Si Kaki di mo. Mabalin pa'y nga rod ang maibabawi na di dyan. Ayawanan na. Nailawan mo nga imbaga. Ay, unay ka da dyan nga agutin na ya. Na, kadi nakita ni ti kasta. Agdigos kamit ang amin to yan. Kadigdigos ko lang iti kalman. Ha? Kaya sino nga rin na bangsit nga? Ay kakumita ka nga min di tarwar ah. Ijay-igay ti kalsada. Ha? Ay, ngilawin na basura. Agkaiwara di ta kalsada ti basura. Ay, mapata ko na talaga. Mapankon kasarita day ta kapitan. Mapankan? Ang mga no agi pusto manin na nalinis na yung barangay nga itatauluan na. Siyak, di makalaban na. Lan saan nyo pa yung dito yung banda? Tapos sa nabangking dito kusina ba? Huwag mo, malmalpas gaya man dito ipaparamid mo ako sina, paray. Uwan paray. Talo lang na lan sa malpasahin. Nagpaaramid ka iti kusina ang nagbangsay dito yung barangay na yan. Saan ba paray? Ang mga nosika, tinabangsit. Anya? Ay, ang kaiwara iti basura dito yung barangay, paray. Inton kwan, ipos mo manay na nalinis ti barangay. Ay, kat plano ko nga raw, nga ramang din tayo tama. Ay, kontrain ka na, paray. Si kakitiman, kontrabida ka ata. Kontra ang matlamin ay. Kaputasan na puntaw, dagiti ipupos maw. Ayan na ti kalsada na ramay. Kusina may dito yung mararamay. Saan mo ta kalsada? Day taman ng di mahilig nga Facebook. Anyaman nga tanti umay na ipabasa ka dat. Ay, sika, Beng. Amumay, di umay mo ipabasa. Jay manen impos ni Kapitan, asaan mo't apod na. Awan mo nga rudan ti post na nga ipabasak kada kayo. Kunistyonan da ngamin ni Kapitan. Kunakon kay, talaga akwestiyonan da.
Tawan mo't at alaga ti proyekto na. Post lang mo, saan mo't apod na. Kaasi mo ni Kapitan. Bayan niyo, tapnog na ka. Kat saan nga ulit ha. Ay na, Kapitan. Mas napatpatag dagiti pudno a proyekto ngam ti maipost iti Facebook. Asaan mo't apod no? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Anything. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Vicky Puglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Antay, dakkel ti problema mi kiniangkel kao. Na, apay, anak kapanimid kayo dito'y tawa. Agpampanunot kami ngamin, antay. Ay, entay, Saan mo adisturbon ti panagpanunot ni Angkal? anya aya ti pampanunutan yaw. Dayta pa ng siminto iti kalsada tayo kuma? No asino ti mabalin na matangdanan ngag simintaw? Day talaeng ti pagproblemaaan yaw. Nagdiwigat nga ro ti agpanunawt. Nagkunaan narigat. Ni Angkal kwa. Ay, tulungan kayo na agpanunot. Tapno saan kayo amarigatan. Un man antay. Nasakit pa ikit din ti tuktok ka ngagpampanunawt. Nagado dita ti mabalin nyo atang danan nga agaramid dita kalsada. Asino nga'y kumantay? Dagiti ngay lalaki nga standby. Nagaduda. Nangagmawang kail. Di damat amo dagiti lalaki ti agsiminto. Uray nagaduda. Dayta ti dakkel ang problema, antay. Ay kat dagitay nalaeng nga agsiminto ati birukan yaw. Win ko mga raw, tapno sana sinsinan ti pan nakaramid ti kalsada. Anya nga iti aramidan ni Pari Badong. Ha? Ay, wun kaya manggail. Ni tata ba daw? Ay. Nalaingag siminto day jay. Katuan, kat no inadal na day taabanag. Unay kan badong, di ka pa'y pulos maibaon. Anya saan? Imbaw na ngagbalsay. Kit napanak, Mike. Mano nga oras mo nga agbalbalsay, ngam dudwa pa'y laang tinabalsig mau. Saan nga umanay a pagsungrod kaw? Ay, kit anusam Awan pa'y ganas amang ibaon mo't kan ka. Nakabumbuntog kang agtrab-trabahaw. Ay, di ka kaagyaman tan aramidag amin nga ipaparamid mo. Ay mabalin nga ayabak ni Pari Badong nga agaramid iti kalsada marituyang. Ni badong kaw, Kapitan? Ay kurang ti agtrabaho. Imbagada analaing nga agsiminto ni Badong Mau. Ay pudno day ta, Kapitan. Ay ibagam kun kwa na, tamang rugi inton bigat. Ay Kapitan. Kumparik ngamin. Isuti may sa akayat ko amang tarimaan iti kalsada. Di adan trabaho. Agtalakan ka ni Kapitan, gaputa kumpare na ka. Ay, rumbang lang mo ta. Ngamnay, partakam ti aggunay no agtrabaho ka. Ay, unay mo dahito Danag mo na ya. Saan mo nga ipadpada dito'y balay ang nagbuntog ka nga aggungunay? Kababain kin ni Kapitan no nabuntog ka nga agtrabaho. Mga kami kinitata ba dong ngagkuyong ngagtrabaho, kagawad? Ay kat nasaya at ano kasta. Panagkunag, nabiit lang amalpas ang matarimaan day takalsada. Dahita mo ti amaw, kagawad. Kat, kaano arugyan yung aramidan day takalsada? Inton bigatan. Sigurado amalpas day ta iti mabiek.
Wala kagawad. Ni tatabadong pa'y ti kunam. Nagagayt ka na alistong agtrabaho. Ken, nalaeng kunampay Ay, sapay ko matamalpas adagos ang maaramid day takalsada tayo, inteng. Ay malpas adagos. Kita am nakwarog kon paribadong. Madamat ti trabaho da. Nagalistudan nga agtrabaho. Kinadapay dagiti da dumaalalaki nga agtrabaho. Naalistuda amin. Una, ewan tong ti reklamo ti kabarangayan. Apay nga agreklamo da, no nasiminton day takalsada apag naanda. Apo, mayat ti panagtrabaho da paribadong ko ni kwaraw. Wen nga rod, agpadadagayam anagagat nga agtrabaho. Uy sus, nagalisto da nga gungguray. Aginanak man pa'y kwaraw. Katuna tatabadaw. Aginana ka laing. Ay, nagpudot na ya. Mawatan ka tatabadaw. Talakay kan. Ang siyak. Naskin laing agtrabaho ak. Sige, aginana ka laing. Ay, itugaw ko man pa'y dito igay. Ay, saan sabot yan ako mitkita ni Uncle Mau? Napanan ili barangay hall ni Uncle Kao. Ay, ay nagsapan. Kasta na. Alisto nga min na kapitan. Kasta timayat na kapitan, naalis daw. Maray, panagkunak. Malpas adagos ang matarimaan jay kalsada. Wen maray, day tamo ti adda dito'y panunot ko. Mayat ta inalan ni inting dakwarog ken badong nga agtrabaho. Wen maray, nalaeng nga agpili ni kapitan iti trabahador na. Wen nga rod ay mayat mo ti panagkadwa da ka badong ken kwarog. Wen nga rod maray. Nubuy-buyaan mi nga rod idakan ni inteng. Kat makita mi ti mayat atimpuyog ti panagtrabaho da. Anya kwaraw, mayat mo't lang ti kadwam ani paribadaw. Unang kail. Nagagat at talaga ni tatabadaw. Ay, di ka agbunto-buntog. Bagaan nyo, dagiti da duma kakadwayo, tapartakan da. Ni tatabadong timang bagbaga kadakwada. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Amok na itangkail. Isungarod na parpartakan mi kinitatabadong ti agtrabaho. Isungarod a pinilik ni paribadaw. Padamot ana alisto nga agtrabaho. Nayunam to ngarod at itangdan may. Ewan, no problem. Siguradaw, maragsakan ni tatabadaw. Numamuan na anayunam ti swildo may. Mapanak man ay nagtrabaho, to yan. Katun Ingkan, tamangan numala daw ka. Ayan na nga, di cellphone ka. Apay, anwam. Ay, katitugot ko yung pagtrabaho ka. Apay pay lang nga itugot mo. Isupay adisturbo iti panagtrabaho. Kasapulak, isungaitan mo kanya. Siguradom lang nagtrabaho ti aramidam saan a puro cellphone. Wayne, amok teraramiday. Tatabadaw. May kan ata ituloy tan ti agtrabaho. Ay, aginanak man pa'y beet ko harap. Kat na may sa oras kan nga ginina na. Mabit lang ay, dalipasik lang dahito yung text ka. Umay ka nga rudan Wayne, umaya ka un. Umunakan, ngagtrabaho. Nagsakit ti sikat ko nagkiwar iti simintaw. Apay nga agreklamo ka ita, kat saan kamot ang agreklamo, idi kalman. Kasanaw, siyak lang mo tinagkiwar iti siminto ita. Apay, awan ka duwam? At dani tatabadaw, hanggang bimuntog mo't nga agtrabaho ita. Apay, abimuntog. Tugot namin ti silpon na. Iso amas adado ti oras na agsilsilpan man agtrabaho. Ay, Pero may abuntog ni tataba nung agtrabaho wantay. Ay, sos, kasano nga rudan ngay? Saan nga rud amalpas adagos day takalsada, no kasta? Ninsamat ka ba dong di magmag na maray? Wan, isaw maray. Agawid samit taon. Agawi dun, ngam kanon tupay ang makasangput ijay balay may nukastamot nga agsil-sil po na magmagna. Disturbo iti panagna. Kita nakadumog.
Ti ko na maray, delikado. Ta mga nung madisgrasya di ta kalsada. Amo na mo't date. Anay, adapay tricycle a lumabas. Ah, Badong! Adda sumungat at tricycle! Dinan sa Malisyan. Ay, Badong! Aglisi ka! Mabalo kan sa di na oras. Nakitam day jay dandanin na aksidente jay kalsada, mare. Nakita mo't maray. Wen, ay na, kasta unay akigtot ko. Ay, kunak no maatala na ni pari Badong. Imbag ko na maata nakalisi di tricycle. Ay, wen nga rod jay pa yung tricycle tinaglisay. Day takot nga mintirigat na no ag silsilpon a magmag na di ta kalsada. Ay, pudno. Ay, nakaam-amak. Bawal mo't kat a talaga ti ag silpon kabayatan a magmag na. No apay nga may nga inaramid pa ilan ni pari Badong tikas jay. Kat amo na mat adelikado. Ngarud sapay ko matabagbagaan ni Marituyang. Dandanikan na aksidentay, Badong. Danda nila ang may. Ha! Sobrang aminan day ta pa nagselselpon mau. Pabasolam man ang dahito pa nagsilsilpon kon ako na. Kaya talaga kuna ngamin kan kaasaan mo nga itugot day ta cellphone mau, numapan ka ag trabahaw. Ay di naman surwan. Kasapulang nga raw. No maaksidente ka ngay, asino ti marigatan? Awan sa balay no sana siya. Awan ang kail. Bimuntog ti pa nagtrabaho ni Tata Badong. Nadlaw ko nga raw. Kit no puro cellphone matin, into na rin na. Kasta aya. Maminsan lang agpala. Inton kwan, ag-cellphone manain. Ay, nagbidutak ang nangalakan ko na. Ay, talaga nagbidot ka ang kail. Jak, amo asim madut ni pare Badong. Saan mo't akasta iday? Nas ka namang birok ta iti kasukat na ang kail. May kan, Tata Badong, tay tuloy tati agtrabaho. Mabit lang, kwarag. Itay mo pa lang ibagbaga ang mabit lang. Nga magsilsilpon kalaptamot dita. Aguray ka lang ka day. Malamain ng awan pa'y naramidan ta. Malaman na ya. Mas ado nga minti oras mo nga agsilpaw nga magtrabaho. Amom kaday Marituyang. Nadismaya ni Kapitan itinabuntog pa nagtrabaho ni Badong Mau. Ay, wan nga rod maray. Mababainak kin ni Kapitan. Saan ko mga minan nga itugot ni Kabadong di silpon na iti trabaho na. Indulin kaw. Angam inala namanin kanyak. Kitaam iso ti makadisturbo iti pa nagtrabaho na. Anya ngay nga tatinasken nga aramitag, maray. Apay, saan ka mabain, Badong? Pagbainak kumangay. Sukatan na kan ni Kapitan, ta nagbuntog ka nga trabaho. Kuna na? Kaya niya ngay, siyak pa yun ti mabain. Siya ka nalang agsimento, sukatan na. Ipakita mo't ngamin anaalis to ka nga trabaho. Kinalis to ang may. Ay, mapanaman lang nagtrabaho. Ay, katingkan na. Kitiyawat mo na, dahil ta silpong kaw. Amo nga ilamlamang mo manong kay. Ingkapay ag trabaho. Enton sumangpet ka nga itad kukan ka di cellphone mo. Nay, tapi akasta ngay. Awan mo tungtungan ta akasta. Ayong kakidain, nabuntog ka nga trabaho. Gapoy ti panagsil-cellphone mo. Yes! Hey! Hey, ang kail! Hey! Mayat kwarog. Ay, mayat ka talaga. mayat. Apay ang naragsak kayo adwa. Ay, kwarog. Ibagam ka ni Antay. Apay ang naragsak ta. Imartak aminan ni Tata Badong nagtrabaho, antay. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at Inted ko nga mente, sweldo da. Iso nga ad-adan api martak da nga agtrabaho. Kain, indulin ni Nana tuyang tisilpon ni Tata Badong. Ay, kat mayat manan no kasta. Ay na, Tata Badong. No oras ti trabaho, agtrabaho nga. Saan mo nga ipangpangruna ti ag cellphone? Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Surat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nakaluto ka ka din, Banang. Ay, dandani akon makaluto. Anyat orasan, di ka pa'y nakaluto. Na, agreklamo ka. Kat no nagado, ti inasikasok dito balay. Eh, mabisin ta tao. Aguray ka kadibiit. Sakla ko man tinagluto. Apay ngay maray takauguging mo day tarupam. Kauguging aya. Ipakitam ngamin akin ni Marikwanang. Ay, wain, pudno, maribanang. Agsumbanger aping-ping mo ti kaugugeng. Napuspuskol ti uging na tamakinkan ni Gade. Ay, jak paikit din masango akitaan to'y rupak iti sarmeng. Nay, apay kumaasaan mo ang masango, Mare. Kat no nagado ti araramidak ija balay may. Isukat dayta ti makagapaw. No ape asan nakanakiasawa. Ay na. Ay, nagado talaga ti maas asikaso iti unag ti balay. Ni Kapitan Laeng matinaskan nga asikaso ni Maribanang. Ay na nagado ti araramidak kumare. Amumat dayta, taadamot ni badung mo. Ni badung ko ti mga asikaso ijay balay may Mare. Padasan na tagsadot-sadot ta. Ay, mayat ano kasta? Tuladam ani marituyang maray. Ningamin badong na ti para laba, para linis, ken para luto. Para iwayway pay itinwang kun kaldeng Maray. Kat si kangay maray, anya ngay matiar aramidam. Para chismay Ay, bigbigat pay laeng, umayan makichischismes ni marituyang. Ay, sige, padasak tuman mo't day taasing-asing ya. Ay na, kayat ko na ito'y inluto ni Ante Anadigwan ako kao. Ay! Uray sakmit. Naglaeng ki din nagluto ni Antimon. Angkail, sino ay ti aginaw? Apay adamagam kat amumuno asino ti aginaw. Ni Antim Sika, ti aginaw, integ. O ha? Apay kumasak ngay. Ay, nakapagdesisyon akon. Manipod ita, sikan ti mga ramid kadagiti trabaho diti unag ti balay. Nangigmaw, Angkail. Apay nga akas ta. Kasano nga ama aramid ko ti responsible ko akas kapitan. Siyak pa lang, ti ay si kapitan. Awanin, Angkail. Mapalaban ka nga aglutaw kas kadaglinis. Apay maray, kaslada birbiru ka. Ay, birbirukak nga ro dagiti tanod. Ay, nakitam ni Kwarog, Mare. Nakitak mat dita paradaan itay. Amuklatan no apay abirbirukam. Ibaon mo manan ang mapangumatang iti paborito asidaon ni Kapitan. Saan, Mare? Mitingak man ida. Mitingam? Apay ang mitingam ida? Wain, mitingak ida, maipapan iti pakasaknan ti barangay. Ningay Kapitan amang meeting kadakwada. Ay, madamang aglutluto, Mare. Kan adupay, tilalabaan na. Adda istorya eken kamaray. Sigurado ang magustuhan da ito nga istorya. Umay ka manin makichismis sa bigbigatan. Jak maurayan ti aldaw, Maray. Nasken nga ichismis ko kun ka na ito'y takapudpudutan na paylaeng. Anya day taaya nga ichismis mo.
Amom ka day, no asino jay istoryaan da na si kugan dito'y purok tayaw. Dayta manin matiway mo istoryaan. Kano nabayag daytan? Anya kumangay ti baro iti dayta nga istorya. Nanayunan jay na si kugan maray. Katamaw no asinaw. Ay, makauma. Inaldaw mo tin adayta ti umay mo istoryaan. Di mo kayat adeng kain? Dayto ikit di istorya at tidenggam. Sigurado akabarbaro daytoy. Istorya pa'y mat ajay kayat ko nga istoryaan. Una umpay ngamin adenggan dayto istorya. Ha! Jak to kayatin ti umay makiistoryakan ka. Ay, kanayon la aday ta istorya ti kayat mo amang mangag. Kat puro mat nasiksikugan. Kahit anya nga ruday ta istoryaan ngay. Ha! Sigurado am laang nga interesado ak dita. Amom kaday no asino ti tumaktakder ita a kapitan. Di mo ko na Wan maray ni Maribanang ita ti uay si kapitan. Ay. Oh, di mayap. Mitingan na kano nga ro dagiti tanod ay ngam awan damag. Kasano da yan? Nagsakit ti sikat ka nga aglablaba. Jak pa'y nalpas. Kasano ngay day tangkal? Saan ka pa'y mata nakalutaw? Aywan. Jak pa'y nakaaron. Jak amon no anya ti una nga aramidan. Dara sa mati aggunay. No di mo kahit nga ungtan na ka ni Antin tun sumangpang. Uwan ka. Tulungan ako na. Jak matamon no niya ti aramidak. Aglaba ako nagluto ak. Jak pa'y nakalinis. Ay, nagadumot nga yung tinaskin nga ramidam dito'y balayaw. Kunak no nalaka ti para balay. Kanayon mo nga min nga untan niyan ti banang. Ibagbaga man nalaka lang ti trabaho na dito'y balayaw. Ngam itata si kamay, marigatan kagayam. Mabasak di barangay hall. Apay ni mutin Maribanang tinakatugaw di opisina ni Parinteng. Apay, di mo pa'y nadamag. Tiyan niya. Ni Maribanangan itati uay si kapitan. Anya. Apay ni Parinteng ay. Iso ka naun ti para balay. Ay, tinulan na kan. Agpadpada kayo na. Ay, saus. Anya day tuyang ngay mapaspasamak. Nakaluto kan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, sos, nagbuntog kan nga gungunay no saan ka pa nakalutaw. Ay, naglinisak pa yun Kahit anya nga ngarutar aramidam, agluto kan Ay, aguray pa imot Hagi na naak pa imot tuyang. Agluto kan kunanay. Urayan pa'y lama kaungatak. Agluto kan. Way, nagluto akaun. Unay ka na ya. Inal daw malaki din nga ungit ka nga ungit. Nagmeeting kayo ka din, Kwarog. Wain kagawad. Niyan ti banang tinang meeting kada kamay. Kat anya nga tinapasamak. Nagunget niyan ti banang. Nagasang, tugot-tugot na ti balunet na ijay meeting may. Ay kaagnakam kayo nga rod atanod no kasta. Saan na kano kaya tinarugit a barangay? Agraman ti barangay haul. Masapul analinis ka now. Ado ti saan na akayat. Ungtan nanto pa ni Uncle Kaw no saan na makaluto a dagaws. Ay kagpadpadadan ka ni Kumari Tuyang ano kasta? Danom, inteng. Yala anak iti danom. Ay, sige. Darasem ti aggunay Agtuyan ti danom. Nay, apay ngay asaan analamiis? Apay, masapul analambis. Nalamiis ti kayat ko. So katamday ta. Ay, baon ka laabaon. Sanak matakastakan ka. Ay so katamkit din. Nagadupay la reklamom. Uy, sukatak. Kasta launay ti panangparigat mo kanyak idi siyak ti para balay. Iso apadasem met ita. Makapakatawa mat dayta istorya ang maray. Saan met makapakatawa iti panagkunak? Ay saan ay kunak ano makapakatawa? Kunak man no kunam nga duty ka ita. Ay katwan, anya ti oras na ya? Aldawon na. Ay uling gaya man ya. Ay naladaw akon iti mano nga oras. Ay katingkan Bayam man. Awan mo't lang ni Kapitan ita.
Ay, gaya man niya. Ni gaya mon mariba ng tiuay si Kapitan. Uray sumre kak inton madamdama. Sana bale, takumarig jay uay say. Kaya't mo asawaon, mabalinlat ang agin istoryata. Katuan amare. Sige, ituloy mo jay istoryaan. Sige nga raw, ngam drama mo't itan. Iso asaan kan nga katawa. Mare, ag-duty kan? Wan, maray. Ay, nagladaw kamutan. May salaangan nga oras ti panag-duty. Mabalain, maray. Nagkunakan ka ang mabalain. Ani Kapitan Tupay. Uray saan kami nga ag-duty akagawad. Basta umay kami lang aglagbok ay mayatan. Ay saan ang mabalin kanyak dayta? Apay asaan kat o ay si kalaang maut. Na, saan nga rod ang mabalain? Makaungot kan sa matan. Apay, opisyal kaya? Na, uray tasyak nga rod ti uay si kaninteng. Ha, saan ang mabalin? Kunak! Apay ngay asaan ang mabalin kat mabalin mo't kan ni Kapitan. Ay mabalin iday, ang saan itan. Ay, amin akagawad nga agjutay. Masapul asumrak iti umno nga oras. Saan amaladaw? Agrunda kayo itan ko araw. Saan mo't iday? Nagunget-met ngamin ni Auntie Kabanang nga uay si Kapitan ka na. No saan kami nga grunda? Naungit niyan time. Una tataba daw. Nang runa no igem na ti balunit na. Ay saus, nakamamak. Ay, may mayat nga rod no iso ti Kapitan. Kumaa tataba daw. Ang saan mo takayat ni uncle ko, ti agparabalay latan. Ay, uray siya nga rod. Marigata na nga agparabalay. Tanaungay ni Nanam Atuyan. Nay, paray. Agal-ala ka mo ti bulong ti marunggay. Win, ilutok asidaan mi kanibanang. Ay, umaya mamagala paray. Ang imjak makichismis kagungat ni Banang no maladawak ang makalutaw. Ay, uray siya paray. Pang-urin nak ni tuyang ka no saan ka makalutaw. Makabanog gayam ti parabalay. Ay, huwag nga rod paray. Pagarup ko iday. Nalakalaang tagparabalay. Ay, nagbidot ta pare. Mahirap gayam. Bagay! Nakaluto kan? Ay, sas. Hagawid akong paray. Apay ang mabutang ka kanituyang mo. Kano nakaisam ang mga ayabkan ka. Ay, di mula mo paray. Nakalamang di pang orna. Iso nga gawid akon. Anya ti orasan, awan pa'y nalutaw. Di ka pa'y nakalinays, di ka pa'y nakalaba. Ay, nagadumo nga minti paparamid mo tuyang. Dahita lang, nagado na reklamaw. Idi siyak ti para balay, trabaho kamay. Ay, gusto na tuyang. Sumuko akon. Na. Apay ngay ingatom dagita imam. Sumuko ka na talaga. Ay, di akong kayat ti parabalay tuyang. Kay, anya nga rod itati kayat mo nga ramidan. Ay, kitagbangkaga langin Nasaysayat pa ay. Sigalatan ti agparabalay. Alam na ito. Taglutukan. Kwarog, ayan ni Uncle Mau. Rimuaran tay. Apay arimwar, kat saan na pa'y analpas dagiti trabaho na dito'y balay. Nakasakdo ka din? Isak timbaon na asimak dawan tay. Ay awan pa'y mat naluto. Apay, napanan na aya. Urnusan na kanupay ti barangay antay. Ay tapay, adak lang arudan. Diyak mo antay, isumati ko nana. Mabalunot ko dayjay nga Uncle mo, no kastalaan. Ay, di nakiramraman na antay. Ay, ingka nga rod ayaban ni Uncle mo. Ibagam nga umay aglutaw. Dahil, ay ayaban na ka ni Antibanang. Apay ka now. Saan ka kanupay mo ta nakalutaw? Diyak kaya ti parabalayan. Di iso ti bagam kan kwa na. Ururayan na kayo di balayaw. Ag-retire ako nga agparabalay. Nabanog ako. Tila papanam si Kainteng. Aldawan, saan ka pa'y nakalutaw? Ay, agungat ka man ako nakon. Ay, mabalunot kan san na talaga. Ay, agsinukatan iti kastoy.
Jak kayat ti parabalay. Nagbiit kamatan ana uma. Kayat ko ti kapitan. Sa anak mabanog iti kasta unay. Kat ita, ammo monterik na ti agtagibalay. Nagrigat gayam. Iso jakton agreklamo ba na? Ay na, kapitan! Saan mo ngamin at agibasitan ti trabaho ni Nana Banang? Taoray trabaho iti balay, makabannog man. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Antay, dakkel ti problema mi kiniangkel kao. Apay, anak kapanimid kayo dito'y tawa. Agpampanunot kami ngamin, antay. Ay, Enteng, Saan mo disturbon ti panagpanunot ni Angkal? anya aya ti pampanunutan yaw. Dayta pa ng siminto iti kalsada tayo kuma? No asino ti mabalin na matangdanan ng agsimintaw? Day talaeng ti pagproblemaaan yaw. Nagrigat nga ro ti agpanunawt. Nagkunaan na rigat. Nyangkel ko ha. Ay, tulungan kayo nga agpanunot. Tapno saan kayo amarigatan. Un manantay. Nasakit pa ikit din ti tuktok ka ngagpampanunawt. Nagado dita ti mabalin nyo atang danan nga agaramid dita kalsada. Asino nga'y kumantay? Dagiti nga'y lalaki nga standby. Nagaduda. Nangagmawang kail. Di damit amo dagiti lalaki ti agsiminto. Uray nagaduda. Dayta tidak ka lang problema, antay. Ay kat dagitay nalaeng nga agsiminto at ibirukan nyo. When ko mga raw, tapno sana sinsinan ti pan nakaramid ti kalsada. Anya nga iti aramidan ni Pari Badong. Ha? Ay, un kaya mangkail. Ni tata ba daw? Ay. Nalaingag siminto day jay. Katuan, kat no inadal na day taabanag. O naikan Badong, di ka pa'y pulos maibaon. Anya saan? Imbaw na ngagbalsayg. Kat napanak, Mike. Mano nga oras mo nga agbalbalsayg. Ngem dudwa pa'y laang tinabalsig mau. Saan nga umanaya pagsungrod kaw? Ay, kat anusam Awan pa'y ganas amang ibaon mo't kan ka. Nakabumbuntog ka ngagtrab-trabahaw. Ay, di ka kaagyaman tan aramidag amin nga ipaparamid mo. Ay mabalin nga ayabak ni Pari Badong nga agaramid iti kalsada marituyang. Ni Badong kaw, Kapitan? Ay kurang ti agtrabaho. Imbagada analaing nga agsiminto ni Badong Mau. Ay pudno day ta, Kapitan. Ay ibagam kun kwa na, tamang rugi inton bigat. Ay Kapitan. Kung parik ngamin, isuti may sa akayat ko amang tarimaan iti kalsada. Di adan trabaho. Agtalakan ka ni Kapitan, gaputa kumpare na ka. Ay, rumbang lang mo ta. Ngamnay, partakam ti aggunay no agtrabaho ka. Ay, unay mo dahito Danag mo na ya. Saan mo nga ipadpada dito'y balay nagbuntog ka nga aggungunay? Kababain kin ni Kapitan no nabuntog ka nga agtrabaho. Dua kami kinitata ba dong ngagkuyog ngagtrabaho kagawad? Ay kat nasaya at ano kasta. Panagkunag, nabiit lang amalpas ang matarimaan day takalsada. Dayta mo ti amaw kagawad.
Kat, kaano arugyan yung aramidan day ta kalsada? Inton bigatan. Sigurado amalpas day ta iti mabiek. Wana kagawad. Ni tatabadong pa iti kunam. Nagagayt ka na alistong agtrabaho. Kan, nalaeng kunampay Ay, sapay ko matamalpas adagos a maaramid day takalsada tayo, inteng. Ay, malpas adagos. Kita im nakwarog kon paribadong. Madamat ti trabaho da. Nagalistudan nga agtrabaho. Kinadapay dagiti dadu maalalaki nga agtrabaho. Naalistuda amin. Una, ewan tun ti reklamo ti kabarangayan. Apay nga agreklamo da, no nasiminton day takalsada apag naanda. Apo, mayat ti panagtrabaho da paribadong kon ikwaraw. Win nga rod, agpadadagayam a nagagat nga agtrabaho. Oy sus, nagalisto da nga gungguray. Ay, aginanak man pa'y kwaraw. Katuna tatabadaw. Aginanakalaing. Ay, nagpudot na ya. Mawatan ka tatabadaw. Talakay kan. Ang siyak. Naskin laing agtrabaho ak. Sige, aginanakalaing. Ay, itugaw ko man pa'y dito i-guide. Ay, saan sabot yan ako mitkita ng Uncle Mau? Napanan iti barangay hall ni Uncle Kao. Ay nagsapan. Kasta na. Alis to ngamin na kapitan. Kasta ati mayat na kapitan, naalis daw. Maray, panagkunak. Malpas adagos a matarimaan jay kalsada. Wan maray, day mo ti adda dito'y panunot ko. Mayat ta inalan ni inting dakwarog ken badong nga agtrabaho. Wan maray, nalaing nga agpili ni kapitan iti trabahador na. Win nga rod ay mayat mati panagkadwa da ka badong ken kwarog. Wan nga rod maray. Nubuy-buyaan mi nga rod ida ken ni inteng. Kat makita mi ti mayat atim puyog ti panagtrabaho da. Anda kwaraw, mayat mitlang ti kadwam ani paribadaw. Unang kail. Nagagat at talaga ni tatabadaw. Ay, di ka agbunto-buntog. Bagaan nyo, dagiti dadu makakadwayo, tapartakan da. Ni tatabadong timang bagbaga kadakwada. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Amok na itangkail. Isungarod na parpartakan mi kinitatabadong ti agtrabaho. Isungarod a pinilik ni paribadaw. Padamot ana alisto nga agtrabaho. Nayunam to ngarod at itangdan may. Ewan, no problem. Siguradaw. Maragsakan ni tatabadaw. Numamuan na anayunam ti swildo may. Mapanak man na nagtrabaho, tuyan. Katun Ingkan, tamangan numala daw ka. Ayan na nga, di cellphone ka. Apay, anwam. Ay, katitugot ko yung pagtrabaho ka. Apay pailang nga itugot mo. Isupay adisturbo iti panagtrabaho. Kasapulak, isungaitan mo kanya. Siguradom lang nagtrabaho ti aramidam saan apuro cellphone. Wayne, amok tararamiday. Tatabadaw. Umay ka na tayo tuloy tan ti agtrabaho. Ay, aginanak man pa'y beet ko harap. Kat na may sa oras kang nga ginina na. Mabit lang ay, dalipasik lang dahil ito'y text ka. Umay ka nga rudan Wayne, umaya ka un. Umunakan, ngagtrabaho. Nagsakit ti sikat ko nagkiwar iti simintaw. Apay nga agreklamo ka ita, kat saan kamot ang nagreklamo, idi kalman. Kasanaw, siyak lang mo tinagkiwar iti siminto ita. Apay, awan ka duwam? At dani tatabadaw, hanggang bimuntog mo't nga agtrabaho ita. Apay, abimuntog. Tugot namin ti silpon na. Iso amas adado ti oras na ngagsilsilpan nga nagtrabaho. Ay, Pero miabuntog ni tataba nung agtrabaho, wantay. Ay, sos. Kasano nga ruden ngay? Saan nga rud amalpas adagos day takalsada, no kasta? Ninsamat ka ba dong di magmag na maray? Wan, isaw maray. Agawid samit ton. Agawi dun. Yung kanon tupay ang makasangput ijay balay may
Nukas tamot nga agsilsil po na magmagna. Disturbo iti panagna. Kita nakadumog. Ti ko na maray, delikado. Ta mga madisgrasya di ta kalsada. Amo na date. Anay, adapay tricycle a lumabas. Badong! Ada sumungat at tricycle! Dinan sa Malisyan. Ay, Badong! Aglisi ka! Mabalo kan sa di na oras. Nakitang dayjay dandanin na aksidente ijay kalsada, mare. Nakita mo't maray. Wen, ay na, kasta unay akigtot ko. Ay, kunak numaatalanan ni pari Badong. Imbag ko na maata nakalisi jay tricycle. Ay, wen nga rod jay pa yung tricycle tinaglisay. Day takot nga mintirigat na no agsilsil pun amagmag na di ta kalsada. Ay, pudno. Ay, nakaamamak. Bawal mo't kat at talaga ti agsilpon kabayatan amagmag na. No apay nga may nga inaramid pa ilan ni pari Badong tikas jay. Kat amo na mat delikado. Nga rod sapay kumatabagbagaan ni Marituyang. Dandani ka na aksidente, Badong. Dandan nila ang may. Sobrang aminan day ta pa nagsilsilpon mau. Papasulam man ang dahito pa nagsilsilpon kon ako na. Kaya talaga kuna ngamin kan kaasaan mo nga itugot day ta cellphone mau, numapan ka ag trabahaw. Ay di naman surwan. Kasapulang nga raw. No maaksidente ka ngay, asino ti marigatan? Awan sa balay no sana siya. Awan ang kail. Bimuntog ti pa nagtrabaho ni Tata Badong. Ay, nadlaw ko nga raw. Kat no puro cellphone matin, into na rin na. Kasta aya. Maminsan lang agpala. Inton kwan, ag-cellphone manain. Ay, nagbidutak ang nangalakan ko na. Ay, talaga nagbidot ka ang kail. Jak, amo asim madut ni pare Badong. Saan mo't nakasta iday? Nas ka namang birok ta iti kasukat na ang kail. May kan, Tata Badong, tayo tuloy tati agtrabaho. Mabit lang, warag. Itay mo pa lang ibagbaga ang mabit lang. Nga magsilsilpon kalaptamot dita. Aguray ka lang ka day. Malamain ng awan pa'y naramidan ta. Malaman na ya. Mas ado nga minti oras mo nga agsilpaw nga magtrabaho. Amom kaday Marituyang. Nadismaya ni Kapitan itinabuntog ka pa nagtrabaho ni Badong Mau. Ay, wan nga rod maray. Mababainak kin ni Kapitan. Saan ko mga minan nga itugot ni Kabadong jay silpon na iti trabaho na. Indulin kaw. Agam inala naman ng kanyak. Kita iso ti makadisturbo iti pa nagtrabaho na. Anya ngay nga tatinasken nga aramitag, maray. Apay, saan ka mabain, Badong? Pagbainak kumangay. Sukatan na kan ni Kapitan, ta nagbuntog ka nga trabaho. Kuna na? Kanya ngay, siyak pa yun ti mabain. Siya ka nalang agsiminto, sukatan na. Ipakita mo't ngamin anaalis to ka nga trabaho. Kinalisto yak, may. Ay, mapana man lang nagtrabaho. Ay, katingkan na. Kitiyawat mo na, dahil ta silpong kaw. Amo nga lamlamang mo manungkay. Ingka pa'y agtrabaho. Enton sumangpet ka nga itadkukan ka di cellphone mo. Nay, tapi akas na ngay. Awan mo't tungtungan ta akas ta. Ayang kakidain, nabuntog ka nga trabaho. Gapo iti panagsil-cellphone mo. Yes! Hey! Hey, ang kail! Hey! Mayat ko arog. Ay, maya ka talaga. Mayat. Apay ang naragsak kayo adwa. Ay, ko raw. Ibagam ka ni Antay. Pero apay ang naragsakta. Martak aminan ni Tata Badong nagtrabaho, antay. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at Inted ko nga mente, sweldo da. Iso nga ad-adan api martak da nga agtrabaho. Kain, indulin ni Nana tuyang tisilpon ni Tata Badong. Ay, kat, mayat manan no kasta. Ay na, tatabadong. No oras ti trabaho, agtrabaho ka. Saan mo nga ipangpangruna ti ag cellphone? Ala, sigay! Tidon,
kinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 543. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag yu ka din ti kabarbaro adamag, Angkay. Anya ka di day ta adamag. Bad news wo no good news. At dapagsayaatan na, kanadamot pagdaksan na, Angkay. Ay umuna nga ibagam ti pagsayaatan tapno saan ang madadaltel daw ko ita. Ti pagsayatan, kat maksayanan ti mamartak dito'y kabildatan. Maksayat? Anyat kaya't mo asawahan. Unang kail, awanan ti kanayon anaariwawa, gapu iti bartak na. Ay di ka lata maawatan. Anya mo ti pagdaksan ako nam ngay. Umuna, kapilitan nga gastos ka, takatalunam jay tao nga ibagbagak. May kadwa, no asino ti sumukat ken kwa na nga agtalon iti talon yaw. Naamom ka din anatay, jay mamartak a katalunan yaw maray. Anya, Ay, ni kadilyon tidakdak matem. isulang mati katalunan yaw. Nadamag ko nga intaray da ija ospital. Ang, natay gaya man. Wen kanaw, imbilin kano gayam ti doktor na, nga isardeng na ti arak, ngam di na matlata isardeng. No kasta, kasla jay arak nga rod din ang patay kan ko na. Dayjay ti kunada, nga inanod ti arak. Ay, kaasimet ti pamilya na. Sapay babasit pa ilang dagiti anak da. Wen no saan siguro anakaro ti panagin-inom na iti arak, ang mga no saan pa'y anadanon ti ipapanaw na. Nay, nabartak kayo man ang tatabadaw. Apay kumanon na bartekak. Apay ada problema. San kumatkit di aparikaw, no mapanawan yun ni nanatuyang. Apay kumapanawak at sa anak mit apumanaw. Di kahit ko asawain, ket no agris in peace kayo. Anya amaris in pace. Papisbisan ka, makitam na. Nadamag yu ka din tinapasamak iti best friend niyaw, iti arak. Asino ka dakwada, tidak da kamatem. Nila kay Leon inano din ti arak. Ay, awanan, tigayam ko anilyawn. Undata, no diyo pa ila isardeng ti kanayon na panaginom yu iti arak. Ang mga no da kayon tumot ti sumarunaw. Ang mga numo na kapayangam siya, lukaw. Nabartik ka manun. Day talatan ti among aramidon. Inton kwan nakaala ka iti sakit, gapu iti kaiinom mo. Adayaw, ang mapasama kanya. Tinapasama kini pare tigre este leon. Na, apay. Anya tinapasama kini kumparim alyawn. Kaya, naris in peace ka no, kuno ni Kwaraw. Na, ay nakisayan nga rod ti kadwam akanayon nga agngуй iti kalsada. Apay akas na ti reaksyon mo ngay. Imbis ang maladingitan ka, ang saan may. Ay na, ado ti makaginawa iti panakapukaw ti kanayon awara iti kalsada. Kaya't mo asawain saan ka maladingitan, no siya mo ti pumanaw. Mangted ka man iti rason, tapno agladingitak aber. Ay, Inteng, saan kayo ka di amapan ka ni Kwarog ijay natayan? Ay agaw ka mga rodin ta mga antayon. Tama pan kami inton madamdama. Ay, mapan kami ka no kadagiti kukumarek.
Ay kasapulan na mapan kami kani kwaraw ta mga no dati agbartek badat ijay. Umuna kayo nga ruden. Ta sumaruno kami kada marito yang kan marikwanag. Nasa pamit na danon ti ipapahanaw na piman da jay. Ay, no kuma tadim ngag itiim baga ti doktor. Mabalin, ana itantanpay kuma, ti oras na. Ita, babasit nga anak na ti kakaasi. Ta nauliladahan. Mapan kami kadagiti ko kumarik ijay natayan. Agbati ka dito'y balay ba daw? Apay ko mga agbati ak dito'y balay. Mapanak mo da. Anya nga'y tagbantay dito'y balay. Itala ang matarumuharak. Apay, pumanaw da ito'y balay aya. Nawa nagbantay. Di da mo maibagat. Tapno ko na mamatakaw ito'y balay. Nabartag ka man kan saan. Saan alimpyo ti panagsungsungbat mo? Sikat ay nabartek. Kasama nga mo ti sasawam. Ay na, apo ayan. Ayunang pa'y kumatianos ko iti kastoy aklas iti asawa. Kaslakurang ti utak na. Ingkan tamapankan. Tas umarunuak to madamdama. Irika mo nga rod amin atawa. Kan ikandadom ti ruangan. Aliwanayin. Kasla damot umay da takawan dito'y balay. Ta panangikaluyam launay. Adda ka di kasurun maw. Kaslama di nga minti jarmaw. Ni man badung kumaray. Imbagak nga agbantay ijay balay. Ngam ko na nakidin asaan kanumot apumanaw ti balay may. Ay, unay lakit din di pari madong. Awan kanu ti matakaw ijay balay may. Hay makapasuraw. Apa nga no into na data into ijay lamayan kat addanton ani badung maw. Siguro takuna na mo't asumurot ka na. Ay, kasurun kuman launay. Ay, ti asawa, makuna akatin na kunaynay iti biyag. Angam numaminsan, isumot ti kaap-apa. Ay, pudnot ako na maray. Kanayon kami nga agapakin ni badung ko. Gapu iti kinalain na nga agbartag. Kitain nyo dagiti na bartek. Ta mga no agaramid da iti saan nga umno dito'y lamayan, ah. Makitam da ita sumungad ang kail. Madlaw na partek. Ay, wait. Awan ti agkat katawa. Data malamlamayan. Na, Isipa riyaw. Dagiti ngiwiwat yaw. Ay! Apay ngay may ka dito ka na bartek ka. Di ka pa'y lain turog. Apay ko mapaturugan na kay. Kat sana mapakaturturog pa rin. Ay, agawid kantay ka maturog. Ta mausawan ka. Apay, may pari tayo. Ti makilamay ang nabartay. Nabartek mo na tayo. Pinakabdungaw. Tapno da gunggunak ngayon may makilamay. Na, anya, agdungaw ka. Ay, kaduan ka. Ay, bantayan ka. Ay, yun aya. Kasi pahiti anak mo aya. Hindi ka mo tida inulila. Kasi pahita ni bakit mo. Paril yun aya. Ay, iliw ng tuking ka. Tinapalalaw. Ay, kindawag man ti pamalubos mo. Siyakto man ti mga klulaw. No isukit kasapulan na ti kadwana ng trabaho. Ay, yun na ya. Ading ko. Kapitan, papanawan niyo man dayta. Tila malablabin naman. Pare, agawid ka kanaw. Sana kaya tinagminatay ti lablabidem. Ay, saan mo natin nagminatay ti kasasaw pare? Dahito'y mo natay. Uray, san arumbang ti sasawam, so nga agawid ka. Ayabak dagiti tanod tayo yawid dakan. Apay nga yawid na nga. Kat makilamay ang arod paray. Ay, makilamay kan tunusan ka na bartek. Ay, da kayo, waraw. Yawid jaw, dahito iji balay da. Ay, di nakiguyod. Kwarag, pagdungdungawag palay. Inggoyo dagiti tanod ni Kabadong. Inyawid dan Saan anabartag itay pinanawak? Itata si Murot na barbartag. Si Morot, saan akaya tinagminatay ti dungaw na? Ay, sinalbag ki di ada jaba daw. Gapu iti arak, nagbalinan nga responsablay. Ay na, ado ti madinga itdan ti arak kukumare.
nang runa no ti tao kat nabartag. Pudno day tayong bagamaray. Manipod ka na yun ang mabartek ni Badungkaw. Di na amo dagiti sungsungbat na kanya. At ang atapay namnama ngagbalbalew. Ay nagsaya at kat kuman nagbalbaliw pa'y ni Badungkaw kumaray. Ay na, agbaliw ti tao, no adda mapasamak ken kwa na. Gapo, iti madi nga aramid na. Adda kayo mutan kwa raw. Naidanon nyo ka din ni Badungkaw ijay balay may. Una na. Inyeddanan iti papag iti sirok ti mangga iti arubayan niyaw. Ay, kasjay na numabartag. Ijay papag amaturog, taag padanong ngamin nukwa. Isumot lagay masanan ngayon mo iti balayaw. Umanay apang-apa akan kwa na nagpadanom ijay kwarto may. Kaslaubing nga ilablabaan nyo iti abong ti Katrina. Ay, iso ajak pa unagan no kasya na bartag. Nagangsag ti kwarto. Agawid tayon, kukumare. Taumay tayon tumanan inton bigat. Awon mare, rabi imot nga minaw. Intayo pa'y nga rod agpakada iti bumalay. Imbagak itayon nga agawid tayon. Imbagak at alo tayo nga agawid. Nasayat nga runo kasta. Saan nabali ta adupay mo ti tao? Ang mga nuanda pa'y lang ni Badungko ijay papag itiruar ti balay. Ay, imbagkan kwa na tanakadano nun ije balayaw. Ay, si kakat adda ka pa'y la ditoy. Un nga rod maray, malain tayo nga rodang. Kaslapay kat makatudtudo kat awan pa'y payong tayo. Wingarud sapay saan ko ang mapartakan ti magna no kastoy arabi uray adda flashlight tayo. Ayan titulbak ba daw, lukatak ti balay, nausawan kamot siguro. Nay, awan mo dito'y bulsak ti tulbag. Na, kasanutan nga rod ngay ang makastrak kat umayan ti tudaw. Aguray man ta panunutak no nang ikabilak iti tulbag. Ay unay kan, day tanto mo lang amin bartek mo ti agadaw. Kasanutan ngay ang makastrak di taunag. Nabatin sa magayam di taunag ti tulbag. San kun sa mga inala? Kapilitan nun aadadaulan ti panulbakan ti balay. Awan pa'y mga aramid mo. At dalang arudan matay ka po iti arak, ngamde ka pala mabutang. Ay nanay ra na laang mo't anatay dagijay Pambarlaang ti doktor ti arak. Apay kumapambar ngay. Apay nga rod ngay, nga da masapa amatay. Ngam saan mo't nga umininom iti arak. Aliba? Na, naglaing ka rumasaon. Ega kay deri midyaw, tapno makaunag ta. Sinalbag ka. Anya jay kunam. Naibati ni kabadong titulbak iti onag ti balayaw. Wun maray, hay sa anak ang makakatawa, no di ka masuruna. Kapilitan a dinadail na ti panulbukan idirabi ay tapno makastr kamay. Ay, kasta ka di ti mabartag. Saan ang makapanunot iti nasayaat? Siguro amaray. Kahit papanam ngay nga rod ita. Kapilitan nga nakgumatang iti sabali a panulbukan, tanadadail ka nga rod ti sigod. Gapo iti bartag. Nadadaal adi na oras ti padlakyaw. Ay nano kasla kumalupot ti asawa mabalin asukatan, ay inaramid kon maray. Imbis nga iti kat pag-aayat mo laon ay ni Badung Maw. Wala, ta saan pa'y amamartek iday. Ngam ita, takas jayan. Iso nga imbagak ano mabalin la kumaasukatan, ay kat sukatakaw. Ay, itagayam ti pumpun jay natay. Napan kayo kadimot makipamumpaw antay. Wen kwarog, kakadwak met dagiti kukumarek. Imbagtasan nga impambar ni kagawad kwa na nga awan agbantay iti tersina na. Kunana, ididinamag ko, irikop na kano. Ay, numalpas sa may tabon tinatay. Marik na ti asawa ni Manong Leon ti kinaawanan. Ay, katwen di na pa'y marik na ita. Takanayon nga adu ti tao ija balayda. Ang minton maitabunan, taawanan ti adu ataw ang mapan ija balayda, ay sigurado maikawan to. Kaasi damait,
Nasa paana ulila iti ama dagiti ubay. Wen nga rod ay, mano ka din nga agkakabsat dagiti napanawan ni Leon. 5 antay. Di asawa na ita ti kakaasi amang isakat kadagiti nga ubay. E pa umay manin ni pare ba daw ke nabartek sa. Unay kat ni tatabadungain. Isumanin na bambantayan no kastawi. Sa pay saan amaliklikan nga daglabas lugan. Intun kwan, nasagay ti aglabas alugan. Eh saan la kumalaklak kayan tala pigusak. Ay kita nyo dagiti aglabas alugan tada kayo atanod ti agpay at traffic enforcer. No ipantayo iji sementerya ti bangkay. Napaingat ang agkakaribuso dagiti tawi di ude. Ay inak man kitain. Ha? Ni tatabadong da ito Nasagid laki titilugan ngam intarayanda. Nahit inran. Ay, masapol nga inak ipakaamo kininana tuyang. Nakita ida kada kagawad kan antibanang ditasidag. Ay, nanatuyang! Nanatuyang! Nasagid tilugan ni tata ba daw? Yung kayo basit kadwaan tayo panday di ospital. Ay, kuna ngamin asaanin nga umay tanabartag. Yung kayo na tapno maipanin di ospital. Makitam kita ti bunga ti kanayon mo apa nagbartag ka. Ay, hanya ka di na pasamak tuyang. Makitam, di mo pa'y amo gapo iti kinabartag mo. Nasagid na katilugan gaputa na barbartek ka. Ita, amangan ka nunupot din datasakam. Ay, isan ato yan. Nubabalin asan dapot dahin. Hakit ipagpakaasim iti doktor. Ay, napan kalakuman nakiidan kinilyon idi impumpunda. Di na ka di kailalaan. Anya nga'y kumati pa kairanudak kan katapno kailalaan ka. Parikot lang ti ipapay mo kanya. Ay, pangasim tuyang. Hagbaliwakaw. Saan ako nakanayon nga agbartak? Promise. Saan mo nga ipaputid ti sakak? Ay natatabadong. No kayat mo akailalaan na kanito yang mo, agbalbaliw ka. Ala sigay! Dinang tinagipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.